Sicela sichubeke lesson yethu kuvidiyo lengenhla. Bazalwane, siyabonga kakhulu. Ingcikithi ithi esikolweni kuyafundwa, kube khona ukuthi nangubani uyeda eklasini utofunza. Njengoba nathi sathi sikwendile kwase kuba-ke ngikona lokuchazwa kuMateyu 24 kuphola kwelithando. Kodwa-ke siyabonga ukuthi ngoba uNkulunkulu vele akehluleki, siyababonga labaningi benu la ka-YouTube nakufaka ividiyo bayisharisha sebaseklasini nalesi bezikhulumele nabo bekhona wathi mfundisi mina sengiphila le ka-YouTube. Kufana nokuthi njengoba solo sikhona ka-VOC nakho konke. Siyambona-ke uNkulunkulu ukuthi vele akehluleki ukuthi yathi indvodana yakhe nje uma kuvaleka ngala yena uyathi utawuvula la, ngeke uNkulunkulu umvalele. Ngikuthiwa ngumafohla kuvaliwe, uvula kuvaliwe. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Nani bazalwane sithi uNkulunkulu anibusise, aze anibusise ngaye, anibusise nokunibusisa ngoba yinhle lento. Nalokuthi nje thandazela umfundisi batshale ukuthi hawu yathi bakuthathaphi bona, njengoba naloku nje sibonela ukuthi sale ingaphelelanga i-weekend. Sibathe uthi uNkulunkulu ucedzela le ngicela ukuthi sichubeke sithathe amabhuku bese siyabamukela-ke nalabo lokhu kwenzakala ukuthi mhlawumbe bathi awubona le vidiyo le ukuthi siyacela Shikshadandla ukuthi thola ibhuku lakho lelikhulu, i-3 kwaya hhayi ne-2 kwaya, bese udiniketa isikhathi impela le data yakho ukuthi nje uyakhona noma-ke emsebentini uya-download-a impela ungeke ulisole, kugcelelekile futhi la kunekuphila khona lento ifihlakele. Bangakhi nje labakhumbulako ukuthi lo munye umdali waniketa umfana libhayibheli akhathi akufaka isikhiya semoto nemali leningi, amtshela sofunza libhayibheli. Umfana emva kwalokho nge-birthday yakhe waqhamuka, mfanami cela kupha nasi sipho nasi, wathula ashada ngoba vele bekamthembisile ukuthi utamthengela konke lokuhle kufaka ikasi nemoto. Mfanami njengoba ushada-ke naku sipho sakho la khathi ufaka imali noma lisheke lelikhanza ukuthi ngama-millions nesikhiya semoto. Le bekubhalwe liphepha ukuthi isikhiya semoto utawahamba ngiyabekisa uye lapha kababa ezibani, noma-ke uye ebhange, noma-ke uye kuphi. Kuthi bongasiyo le mali lakhathi bokulisheke nesikhiya kubhalwe inoti. Hawu wakwata umfana ukuthi athi baba wami vele nizabeka semasondweni. Anyway, to cut a long story short, njengoba siyakwati kwaba kuthi emva kwesikhathi sobuhlasela ephuya wathi uya after some years wakhanza ukuthi kani lapha kunesikhiya semoto. Ngiyathi thanza-ke le doda enzaba leto ngoba leli bhayibheli ligcelekile nje nalapha nje nawubuka njengoba sasho sasinje leti nombolo leti kufuna kube khona abazwana nje every video. Asendeni utawubona wenda njani ngoba na utawuthi ufuna ukuthi umfundisi wathi nje emavidiyo onke acale kubo 450,000 kuya itulo lapho khona sicabanga ukuthi siyabona ukuthi bantu baningi. Lokho kungasencele, lokhu umcoka afuna kube khona singasekudla ukuthi nje ngenta njani ukuthi bomzala nasibali na-anti nagogo wamkhulu wababelo omncane senda njani, waba naloko utayivula indlela uNkulunkulu. Ingakho nje nathi obasakubona lokho incabhasi esishiya kini ukuthi niyakhona yini ukuthi wendani ngoba noma singaze sakubona but ezulwini kuthiwa uyabona athi bani wamniketa umlayeto wafika wathi wasitakala beka about to end the song wamsika. Asingene-ke endzabeni sabemukela abazalwane. Nako-ke abazalwane ngicela kusho ukuthi kuchubeka kunanaku lesihlale esikusho niyayibona nje le prayer. I-topic yami ithi njengoba ishito lapha ithi prevention is better than cure. Kungcono ukuvikela kunokwelapha. Asibekise-ke ngesencele lokuvikela tifo nje. Bese ngesekudla ukuthi asivimbele abantu ukuthi bangayisokhwela, sivimbe nje. Ngihlala ngibekisa-ke ukuthi ngibekise nangami kodwa-ke ngiyaphuma lokubekisa ngami. Nalokunye njengoba sitawubekisa ukuthi uma babezibani, let's say nje ngibaba eDlamini, uyagula ukuthi unatha abo-Coca-Cola, mhlawumbe akanaso netshwala, akanathi nje manje nakadla itibhito. Nabe esibhedlela bathi babesibani shoda tibhito bam-admit vele for 30 days. Bamfaka i-drip abuye-ke emtimbeni bese bamkhokha after 30 days. Bese bathi-ke kudla sotawudla nakho, yekele kunatha lokhu, nathe mande. Abuye njalo, phinde anathe amaphilisi ekuseni emini entsambama.
kukhona kulamanye amavidiyo lapha sengendlela nje ukuthi sitokhumbula sihambisane. And then emva kwalokho bekhona ukuthi babe sibani uyabuya njalo ngenyanga bafike bathi congratulations Baba Dlamini. Uya-improve emtimbeni. Siyakucela Baba Dlamini nje vele njengoba wadi naye asho hawu bonesi. Sengayiyekela nibe ma-Coca-Cola lela. Bangixolele ba-Coca-Cola. Sekunathe manje nje awukudla kwami tibhidwa. Basinyalo nje amaphilisi otawunatha linye ngelanga. Phinde abuye after 2 months bathi hawu Baba Dlamini. Sesiyakuyekelisa-ke amaphilisi nemijovo sowuphilile. Buka-ke Baba Dlamini-ke. Bonesi ngeke bathi ubuyiyekela lokunatha imali. Buyala kuma-Coca-Cola. Bathathi nje sale kudla kunetibhidwa. Abuye Baba Dlamini nako-ke lo ngufunako. Bese uba njengabo Baba Mnisi nangilokhulumako. Kuthi kude sifo emtimbeni. Kube khona lokuthi ngoba base basho nebetimpilo. You are what you eat. Yabona nje nangabuka kudla kwami lokhu nje kulamalanga mesihamba sithi siyalela kubo Mphulungwane. Siyakwati thina uyabona ushaye nje. Usuthe kuzoshaya ilethisi neliklabishi naye netamatisi qam. Uthi ubuswe manje. Wena. Ufa kushaya umoya kumnanzi ubize ama-apple akho. Bobhanana bangabe baningi. Ikhukhamba yakwati kuyidla ukuthi uhlomtele nje ukuthi ngemva ukuthi obayisi kahle njengelethisi bese ushaya-ke lelo tamatisi. Yena bakithi kambe litamatisi ama-benefits alo bazalwane asidleni kahle please. Then-ke Baba Dlamini nasekhona-ke ukuthi soyadla yena sose wagula bam-admit esibhedlela. Then-ke usuyangena ngibekise bengathi kulapha eMbabane ukuthi bekagula Baba Dlamini leka amanzini. Soyenyuka uyasikhanza la Mbabane. Yena ngesencele nakachubeka adle nalokuthi Mnisi ngase ngagula but Mnisi lodla exactly Baba Dlamini lokho asakudla. Noma-ke Baba Dlamini lofika wakhanza Baba Mnisi bakudla. Yena uthi usawagula Baba Mnisi uthi-ke yena prevention is better than cure. Ngakhathwa sinami nangidlala itibhido kufana nokuthi ngiyagula figuratively. Nangakuva lokho. Asendluleko basokubambile. Kungakho-ke na i-Lord's Prayer lesisi nasithandaza bazalwane ithi Babe wami wasezulwini uyangithethelela Babe wami wasezulwini ngiyalingcwelisa igama lakho. Umbuso wakho sofikile phakathi kwami ingakho insando yakho ngiyayenza la emhlabeni njengoba endiwe ezulwini. Uyangipha namuhla lo sinkwa sami semihla ngemihla. Sakuchaza-ke lokho. Then-ke uyangithethelela Ntombi njengoba nami ngibathethelela labanemacala kimi. Asingene-ke kiyo. Ngiyalo ngathi nje bazwa nje ngihlenge baye bancane ukuthi ngakhathi uphethe lokuphila diningi into evuka kubantu usokhohliwe socansukile uyakwata hayi nje ayikasiyekelene nje iliphawu nje njengoba nje baningi abantu labazi seva nawe ukhulunya ukuthi yemnizi ukhulunya kabi sasithi asisiyothi ubonile kalozo safika manje sathi kubekwe ligibe kukhona lokho na ukhulile nje ekukholweni utakubona nasekhaya kini awuphoka kuba nemvulo ngathi uyamzonda lo mvuloyo utamdzinga. The most rejected is the most wanted. So lokho sengihlale ngikusho lokhu sinayinto nayo lesiyikhulumako. And ngiko sathana labanye bese soletha kunga-understand kahle buka-ke. So nasithi-ke lenza betibhidwa ukuthi uNkulunkulu uyangithethelela. Uma nje babe umfanakhe sibekise lo intombatana. Njengoba ngisho ngathi angifuni ukubekisa ngami lokuningi. Sengibekisile kumavidiyo lamaningi. Uma lo mfana amfundzisa babe namake phindze bamisa kusonto sikolo nakujunior youth. Labatali laba lo mfana bayamthethelela ekumitheni. Ngoba at the same time nabe bakhona nje abantwana laba kanjalo umsawumcosha naze ngingabekisa igama lakhe ngisizakele sizakele. Ngeke sikulahle mfana. Kodwa sijapisile emanti asachithekile. So lama teachings-ke lawa lesithumela lesithe asingaphoki ukuthi akalozitha. Nokhwena washo kalozitha ukuthi akalozitha washo with good motive. Kungingo lokuthi mfundisi usho ukuthi nawuthi nje mina nje la ngihamba ngithatha simisa ngikhuluma naye. Ngakhathi ngimtshela sivuka sithandaza njengoba nje bangela ama-honored prayer. Lo mfana loyo ngiyamthethelela shothi ngidlala itibhido. Prevention is better than cure. Lokhu yethu inkonzweni nje asindluleke sithi singenela amagama lamabili. Lokho kuthi nje la kuleli Bhayibheli leSwati lethi uNkulunkulu ungithethelela licala lesono sami. Sathi asishintshe le pronunciation uNkulunkulu ungithethelela liqala sona. Wonke umfunalo licala sona. Ngicela utype lapha ubhale ukuthi licala sona. Na ukubhala kanjalo bese kushintsha le pronunciation. Vele bazalwane kunelicala sona. Ngoba-ke bazalwane baba kanjalo ngoba sesiyakusekela asibuye-ke ukuthi yini lokudzala between sono nesiphambo. I-answer is simple.
make wesono Siphambuka asibuye-ke general uhambe emgwaqweni yabona emgwaqweni nalabo exit nisenayo nje emcimbini omuhle bazalwane ube khona ukuthi ngiyabhekiswa lapho ngu-MC nomuntu awukhanza thina siyakwazi lokho ukuthi ukhanze nje nale ndzawo i-parking yinhle lapha ubone lithendeli likukhange nje uvele lusi lapha nceke kuyahlatshelwa noma kusekhaya vele nceke nje into okusathi instrument njengathi nje sida nama-TV ethu. So usowafika kuthi nawubuka kube khona ukuthi bafike banilayela nge-audio mfundisi into afike ne-exit asengibekise nje ngisini le ngadi la kaLozitha. Kukaningi nje ngibona ukuthi imoto okhanzakala ukuthi kube bamshayela kendlula kumahhala seta la kubophila abantu ukuthi sekudukile. Ifike le moto ingene la phinde uyibona ijika ithi iyongena lapho seyibuyele emuva. Nakwenteka nje uduke enceke kumbe sowendlula lapha sowungenile solapha bogoyi bakushayela ungakafiki elangeni. Kuthi hayi bo fanele ukuthi ungene kaLozitha bese uyenyuka kude ukuthi ungajika nga-reverse vele sowukhashane sotamela athi uyongena elangeni nakhona ugade bese bathi nje exit ngaka-left always exit iba nga-left la kaNgwane. Singathi-ke nangabe uda kaLozitha usuka emanzini uyembabane nawufika la kaLozitha utafika uphambuke asengibekise nje ukuthi uda la esikolweni e-primary. So ufike khona-ke ukhonatha ema-keyboard kuyathandazwa noma-ke sekunokudla lokumnanzi. Ebebe singazi lokudla lokumnanzi uzithwe yini? Ebebe singazi lokudla sesono. Awu seningifile bazalwane. Lesono kuba ukuthi wena sidala uphambukeleni. Lokudla lokumnanzi nale nkonzo lemnanzi. Yebo wena ufike wedlula la kaLozitha ngephansi kwe-overhead bridge. Wenyukela embabane. Asiguculeke. So ngiyiko iBhayibheli lithi ubusisiwe umuntu le nkulunkulu amthaseleti phambuko. Nasesibuyisa spiritual yabona nje nawukhanzakala ukuthi umuntu naku le ngukhala ngakho nje kubantwana le nto athi bami in brackets labaningi. Kube khona ukuthi nyalo lokuthi usangamithisi, usangagiciki ngemoto, usangaguli sibhice nje konke, usangadivorce. Nakukhona nje ukuthi lokuhamba embili, uNkulunkulu bekathi ezile ngalesine. Lele lukhona kumavidiyo. Dlala incwadi yabaseGalathiya wangakwena. Ngeke ubone lutho. Kufana nemuntu bathi kunema non-communicable diseases lathulile nje. Kuba khona somuntu nobona sagula ukuthi lento lebe ithulile bafika base bahlola bathi uyahamba nje njikide bangaki nje abantu esive ukuthi abanye ukhanzakala ukuthi uwile wakholaphsa kumbe wafa ncisini kuloko seningivile. So bakhona ke abantwana ukuthi ucala uphambuke wena. Ngiko nje nasikhuluma labanengi ukuthi mfundisi ngiyakhumbula ukukhuluma lama-teachings akuphila lokuthi ngiko nje bazana sithi sesikolweni lapha fanele ukuthi sisummarize iBible school. Njengoba ngisho kule video la ngedule inkosi yami imnanzi leti indzaba ukuthi ngesikhathi lo muntu ukhanzakala ukuthi uyakhumbula ukuthi ligama lami ngingiseneliso nakuthiwa wonke lo wafunyana ligama lakhe libhaliwe encwadini yokuphila kwangena ezulwini lona longakafunyana. So ezulwini akabhalwa seneliso ngathi ngesencele sonke thithini lesitawungena ezulwini nanga-ke amagama ngeke ngithi emagama ethu ligama lethu thina sonke noma ungathi uye eDurban uye eBotswana uye eNgilandi uye e-America uye eRussia kukhona amaKrestu sonke ngesencele sibuye kungahlubongi kungaphili kungaphili kungebi kungabulali lokhu lokubhale phasi lesithi-ke Jesu live bese ngalanga sekudla ukuthandaza steak kuzila 2 days yokuphana babogogo nabomkhulu kunikela ngenkomo lenhlale ngikuchaza uma-ke uNkulunkulu angibida akangibidi akazi nakangibida athi kungahlobongi kungaphili ngithi ngibheke ezulwini. Ngakhathi la emsebentini likhona lithuba ukuthi ngeba ngingahlobonga ngakhathi ngimbalekela lo make nalo sisi nalo mfana nathi thina ema-females ezulwini bathi ngesigama lakhe libhale encwadini phela ndimnanzi leti into leti. Lokusho ukuthi-ke umuntu nakukhona anyways ngiko sathi lo verse 29 kwahle ngoba namhlanje ngithunile lo verse 29 nje kwaJohn 1 asibhekani ilundlu laNkulunkulu lelisasono bekubhaleka kabi bekuthiwa behold the Lamb of God that takes away the sins. Lithi the sin. Kuhlobonga kuphinga kweba akusiso sono sesithelo sesono. Wabamba lokucecile ngelibhayibheli. Angindluleka. So lenzabe esiphambuka nasithi-ke ligama lami akusiyelo seneliso Nkulunkulu uyangibida. Bakhona-ke abantu okhansi uyambida Nkulunkulu. Ngoba nje ndawuthini ngisengakhuluma kulenye indzawo sifundisa namake mtshana kwathula umoya bo 2 years back nabo last year nanyalo lokuthi nawe nje unjalo bamlabanengi ebebesingala kudleni bagathela ukuthi angibekise nje sokhukumuke sisi uyagula bathi unegadla eswini baphagathe lokho kodwa le ndawuthini lo msusa sigadla ungayilikhuluma manje igama leSiswati angathi noma likhona
abakunaki ukuthi angicaphele sikudla njani. Ngiyakhumbula nje isithandazo selaGetsemane nabazalwane ngathi abazalwane maye Nkosi yami usofundisile ukuthi nina nikathele ukuthi ningaphili. Ngibekise nje ngaloko lokho. Ungahlobo ngebi ngingabulali. But niyambalekela lo msusa kuphinga. Lo msusa kuhlobo ngicela ukuthi hayi phela lapha ukuthi mina nginemsusa kuphinga nginemsusa kuhlobonga. Ngingabo disturb kana bese niyatype ivideo lapha phasi kule video. Yabona nje bazalwane phindze futhi thina sinemsusa kubulala, sinemsusa kwebela uhulumende, nemsusa kwebela inkampani. Yini-ke ngakathi nje uNkulunkulu athi ngiyothandaza isiteki, angidli incwadi yaseBagalatiya, angiye ekhempini yabantu abasha, angiye ekhempini yamadoda nabomaka. Uma ngingayi asikuhlanganise sengiyaphambuka noma ngisangakamithi yena bakithi noma ngisangakabulala umuntu. But lokuthi nje sengiphambukile, it's just a matter of time. Nasibuya ngala sengiyente leli cala sono. Manje-ke nasukuhlanganisa nalo Mateyu 24 ukuthi kuphula luthando. Bantwana baphindze futhi bakwente-ke umfundisi bekhona asiteni kube ngumgcibelo. Ngiyakho nje sesiyakwathi lokho ukuthi uma ngabe abantu sinabo bangu-5 because siya-understand futhi-ke lithi iBhayibheli onendleba keve. Futhi kukhona lokuthi njengoba Peter bambuta kuZenzo chapter number 2 lesimdlako. Incwadi yeZenzo yonke bambuta Peter waphendula kahle. Sigabantu kanjani bazalwane? So sibabonile-ke bazalwane kube khona ukuthi njenganyalo nje le space njengasesikolweni nje nakhona ukuthi wena ngobusy yabona nje nyalo nangabe ncesini nasingabala abantu labacethe esikolweni kubo 2000 so 2000 kakhulu bami labacethe esikolweni ngabo 90 nje bo 85 ubabuka nyalo ukuthi bakuphi laba labangacethanga ngase batala nabantwana sebanebatukulu abantu abacethe esikolweni bo 85 phindze futhi abantu labacethe ngabo 95 bo 2000. Le nto bongayiboni leka form 4 nawuhambe uyobhema. Ngiko nje ngasho singakhotha amagama lemfundisi ukuthi nawubona iyouth idzakwela amadolobheni njengoba nathi nasihambe ebusuku kakhulu ngomgcibelo. Labantu abasha nabahamba lamgwaqweni level lokomoya abade ukuthi they are drinking away their future. It's just a matter of time. Lokuthi badzakiwe la sebaphambukile ekutheleni bakhe emakhala amahle. Nasa siye eTibhidweni. Wena wayinatha le Coca-Cola ntsha abangixolele. Nakonke lokuthi udle nje liphalishi ulishibe ngamazambane ukuthi phela umsathi ngomshibo. Udle nje udle. Kungenteka udle kuphela 2 years. Noma nje ngithi 2 weeks ungaguli. But lokuthi sowuphambukile la kuleti bhito. Ngiko-ke nalapha nasithi-ke le Lord's Prayer njengoba ngasibazwa le Lord's Prayer ijulile le Lord's Prayer letithako tonke njengoba nayathi. Kodwa namhla ngikhuluma kule ngcingwane lethi wena Nkulunkulu uyangithethelela tonotami njengoba nami ngiyabathethelela. Kusho kucala lokuthi uNkulunkulu uyangithethelela. Nami nje uNkulunkulu nakathi ukufunda incwadi yabaseGalatiya Nkosi yami kwathi angishaya ingwela athi mnanzi le tinto leto. Uma nje uNkulunkulu athi ngiyisteki. Athi uNkulunkulu ngabulesihlanu noma ngaba ngayi kalozithi angingabulala. uNkulunkulu uyangithethelela. Ingakho nje ngathi nangichaza ngicabanga ukuthi it's not yet time but nje ngenteka namhlanje noma ke bathawu ngivala abaningi. Nasichaza lo 1 John chapter number 1 verse 9 lethi uma sivuma tono tethu uthembekile ulungile ukuthi asithelele tonke tono tethu. Yes. Sathi lokuvuma kumele singize nyona satshwala. Ngoba okay still nasekwendekile njengaloba bedla mina ngiye phela esibhedlela. But batangitreat ababese bangibuyisela la umfundisi imnisi athunye ukuthi ibandla sela sekuthi naqhamuka into lensha vele bazwane. Only the matured abayibona usinayo indlela yokuphila lathi izenzo 2 wangazisa izindlela zokuphila. Njoba isho ivideo ukuthi ungazisa izindlela zokuphila. Wangazisa izindlela zokuphila. Ngiko-ke Nkosi yami kodwa ngithini nje Nkosi yami manje ngiyanithanda amaswati nani eSouth Africa, Africa mhlaba wonke. Ngoba letindlu la sithatha khona ngabona nje ngathi uNkulunkulu nami akhuluma ngokuphila bese-ke ngiphinze ngithokoda sekuthi nje 100% ngathi ngithokoda more than 90%. Ngiyathokoda nje ngathi uNkulunkulu kaphinze ukhuluma emfundisi. Ngingaba nalo 90% ukuthi ngiyathokoda nje noma suke kubita la mtimbeni ngakathi uNkulunkulu ambula sinayo indlela yokuphila nazi izindlela zokuphila mnisi ngiyathokoda kakhulu bese-ke 10% akathi-ke uNkulunkulu sigijimeka VOC hamba ka YouTube phindze futhi abethe bazwana ubacele bede
Kuthi ohlala lapha ubaba yathi bazalwane nale ndawo ugcine nifikile yabona nje nawungena nje noma uyangena egedini emission phinze nje uyafika Thembe uyayiva lento sekubodwa ngekhathi sekukhona ukuthi sekulapha kuma TV uyavela ukuthi sifunza ini ngoba i-praise team yethu ngileyo sibe nje labo 2 hours ukuthi kuthuliwe kudliwa lelivi ngoba ngikwale sikufaka noma sungekho la kolo zethu phinze futhi ngakhathi ke batshalise bayakhuluma bazona siyaniphilisa egameni laJesu hawo kungakho nje ngathi thina sihlala sinethi imvuselo siyahamba nje siyahamba kulamalanga nje lawa sishaya emakhaya nawo ngesabi emakhaya laba lesikhobozele ngabo lesithathu babayati nangalesihlanu kuthi kuba khona lokho ukuthi bona ngoba vele akulalwa nangabo lesithathu bokhanza athi inkonzo siyophumula le ekseni ngabo lesine sengilesine nakhona sitawuphumula nga5 zokucala i-morning glory uyabona nje bazalwane esiBhayibheli likhuluma ngenzabe kulala Ngasabi ngiyakubonisa bangilalela akhona lamanye amalanga ekuphumula sekuthi vele nje even the secular world nawufuna kwakhe imali noma uyafunza lapha kubomvasi ngeke manje ulala angathi asachamuka ngala abantu batagula wagula yena lapha emvasi uphusha yona lena esinye akasele ukudlala ngathi nini anyways so kube khona ukuthi bazane bakhumbula ukuthi bekulalwa nini lesihlanu ke kuyazi so lesikwendako ke sibiye kulamakhaya lawo lokhanzakala lesikwendako lamakhaya lokhansi mhlawumbe athi kajwayele ukuhlala kakhulu ngabo lesihlanu sicale kibo kube khona ukuthi ngalesihlanu sesiphumile emsebentini sibe sibeke isikhathi ukuthi dependence ukukhashana kangakanani basiyakhulumisana but nasengibekise ukuthi kube khona ukuthi nga6 6:30 sesivele sesikhona tiyabila 3 hours obasa lo 3 hours vele siyamsebenzisa sithi ngabo 10 ke sesicedzile hawo so kanje sithatha indvodo yethu instrument yethu nako sihamba sesiyathi nga10 kuthi siyakulenyela ekhaya sifikile mhlawumbe past 10 yakuthatha inkonzo bona nabe kunjani kodwa ke labaningi bayade ukuthi imfundzisi vele uNkulunkulu uyasikhumbuta ukuthi sesahibika kangakano ukuthi sesiyalala ngabo lesihlanu so kube khona ukuthi hey ukuthi abatshali ukhansi bazwana abalali ke kodwa labayena bekunjani bayakwenda lokulala bavuke ngabo 9 lesenje la sesiphumela ekhaya sesiyababhaza sebatawati ke ukuthi sesiyakhulumisana noma siyabathayiphela siyambonga uNkulunkulu ngedincingo ukuthi nasibuka lelikhaya lesikilo dasatha mhlambe bo 20 minutes sesikhona noma ke 1 hour sesiyafika ngabo half past 10 3 hours yocetha ngabo half-past 2 noma ke ngabo half-past 1 sesihamba ke sesiya ekhaya lokugcina 3 emakhaya ngoba sibuke ukuthi lokuthi lapho uthi honor prayers busy lapha siyamemeta yawe sehla senyuka yebo kona kuhle uyasabeka Jesu uyasabeka uthi Jesu emasima amhlophe lama teaching lawo lokuheva ngizama ukuchaza ukuthi ke sitojaja lokuthi yathi kuba ngazi ukuthi akhathi ke umfundisi kumba kamenye noma ke kude ama-poster akhe ngathi nje ukholwa uNkulunkulu 70 nako lokuthelelekile ngoba bayekeleni kwendeni sekuthi saphuma lathi emalini sinefana nokuhlabela nje ukuthi sayibona lento ukuthi siyala sathi yabona sitagcina sihamba ngemusic kuba nabo pride okay pride ke vele sayingcoba kade siyambonga uNkulunkulu futhi nawe uyachubeka sithandaze but sabuka naye into naye ukuthi hey yabona ka gospel music njoba sengichaze kanenge ukuthi nga 2009 akhaswa wonke samdzilitala sabona ukuthi nasawubhala incwadi tabe solo nemicabo sakhuluma na president zamcela ukuthi akethe utawukhanza labanye balingani sabadivide into 3 groups konke ama groups ongawacabanga nje latiwa la ngoba labanye ke benda lokhu labathume ngawo futhi uyabathi sikuyobe bobani sinawo nje ama video la kwaba khona sibe sina bengito presenter nasesicedzile ke bekuba khona ukuthi asesihlabeleleni ngene ngilid ingoma dingene lapha khona ama video labanye nahlesithi awunanga yabani but kakhulu bekuhambe embili lokuthi nje kuhlabela kunjalo kakhulu bengiloletha nomlayito bowuthi bazalwane niyabona yini kuma gospel mina ama gospel festival ukuthi seniya performa phinze kwesibili sathi umuntu awuhlabela manje mathi enko kude lokwendile kodwa nawe utawehla kuthule kuthi du ubona umfoko ukuthi njumbe ubo wathi ke uthi uyafminister number 2 ngachaza ngathi le kwathi tsakwa uzingathi uyaworship abathi uyabhora emva kwaloko nikhona la senishintsha idrum niyabona bakuva lo mnye nje lababili bathi ngiyayiyeke lento le ukuthi nje ngiyikhetula sakhuluma lapha kwathula umoya ngoba nawo nemlayeto batshele bandlu nakhona ngikuthatha phi ngilothi uNkulunkulu songitshelile ngiyabona ukuthi hey bantu bathi ingoma damnisi badithanza ngoba abantu bathi bayahlabela bathi hosana phinze futhi bathi crucify him mina ke ngabona into ngayibona ngiko nje nasakhe ama-altars ngala 2011 la khona kuba khona ke ukuthi uyakhuluma ke uNkulunkulu bakwakhe ama-altar bazalwane kwenda ukuthi sizondwe abantu ngoba sathola umlayeto nangu lokuthi athi kaloku zethu angasukushintshile vele hayi manje umnisi sosihlukile
bayekele kubuta athi uboneni naku lungiselela ukuchaza ukuthi yabona-ke nyalo okay I think kungangidlela isikhathi. So kwaba khona-ke ukuthi sengibonile 2009 kuthi hey yabazalwane nami-ke sengibonile ukuthi yabona-ke la le ndlela i-following le ngiyo mfundisi like nanyalo nje nongabuka tingoma tethu tihlala tinjalo nje. Ngiyako labanye bakhuluma bathi hey mfundisi athi kuyamangalisa thina lesirekhodile nathi siyabuka sikhaza tingoma takho uhlabela bemagwaveni nje abantu bayaphila ngato ini angithi akusiyimali kuthi nje manje kusitaka lo mphefumulo lo ufuna ukuthi uyophila lento nayo noma ibe ngathi semahlathini nje isendlini ema off cards la sichamuka khona ngoba sikhonde kakhulu sihlanganyele kakhulu endlini ema off cards. Ngicela ubhale lapha phasi ukuthi indlu yema off cards. Hallelujah. Yeah. Anyway, to cut it short, base bakuvile bazwana. Kwahamba ke kwaba khona ukuthi siyabona ukuthi hey la nasingahamba sirekhode ungeva ukuthi sesikuphi yeka lokuhamba sesikuphi sesimaveni. So siwona lo mdlalo lo mkhuhlane ukuthi ukuthi abantu netidzakwa iyangena ke le mali ngoba bazwana ngiyafakaza mina ma gospel artists anemali lamanye akhona. But buka bungcwele okay lo mnyana mabukhona babungcwele akusiko lokuthi akamithisi akanathi itshwala kulokunye kuba ngiloko ukuthi nje wena pride nolokuthi live lesadleke so busy uhamba ngeschedule sajika ke kithi ngiko ngasho ngathi ndakubona bakhona labanye abantu afike bathi ibabe ngathi udlala ngemali kunjenga Elisha nje nangiya Gehazi lapha nakufika kube khona athi wena ubuyaphi waqala emanga lona wadala Tipho Tanamani kwasuka lokho kwathi babe akafuni kwathatha lahashe kwathi inkosi amina umprofeti uthi uyaxolisa anyway you know the story wathi nasabuya wasilalela le process lapha itaba khona even unto generation kuze kube manje wathola sicalekiso nathi khona umqoqo lisajika ngawo naloko ukuthi nje kumnanzi mani bazalwane lokho ukuthi nasukhulile wadi njengoba ngikhodile nje lapha ukuthi lo mnye bishop wathi hey miss yabona nine nemkakho ninendo mani lokufunakala ayiphaphi lento ufuna nihlenithi ndibu manje naye wathi nakasikopela ngathi le nto seyatiwa kwasho uMoses le ndzaba yami seyatiwa ngiko ke laba lesinabo kuba khona like nje nase sihlezi sesifundzisa labanye lesibeva bese siyachaza sibazalwane ngako nasedinene emshadweni wethu wasiwabona nje ukuthi ngoba sachaza ukuthi umshado ukuthi kuphume certificate nje le program kuthi wasiwabona nje MC ngoba nami bekhona ukuthi sengidala bazalwane njengoba ngachaza nje ukuthi kufana nokuthi la ngaba ukuva kahle kufana ukuthi nje umfundisi bekufanele ashade kwi-online prayer kude abantu angibekise nje ukuthi tinzalo sibe sengathi ubo Prince of Face bola amawandla kuphi bese ngakwenda lokho bavele senda lapha angisayi ukuthi siyiteleni kanjani kungenisa indanda ikuthiwa yini lokho titolomisi yebo kungenwa ke ngibando onikela ngale ntombi hayi ukuthi siyite lokuthi singathola abani but nalokuthi umshado ukuthi uphumela certificate so ngalokuthi sibhizi kufana nokuthi nje nemali yethu sinayo asiphile impilo but nasingakubalela ukuthi sendani onke lamalanga singaphuma emaphepheni is to be matured ke lokho noma nje ngoba ngikhuluma ngiseveni laphinze khona lokho kube khona kodwa nje ngoba ngikhuluma nema-legend ayeva futhi nalabanye bayadi ukuthi hey yemnisi phela thina siyadi vele kube khona sele kuthathebe lokungaka funza kahle incwadi yezakho uthi awuva ukuthi lona lovala indlebe kulabaphuyile loyo lopha labaphuyile kufana ukuthi he lends unto God uthi surely he shall be repaid siyalathi thina libhayibheli ukuthi lithini so nalapha ke sabuka nakhona bengifundza iyodwa uthi umshado uduliswa ngini le certificate sinye so nathi nje sakwenda ngalesine sasayina la emva kwalo konke lokwentiwa Ptolomisi letikhulu bofakazi nebatali sasayina kwasi ngalo lemgcibelo lapha sahamba sawokwenda ukuthi sesiyenda sesiya celebrate kanjalo ke kwaba ngalo lesihlanu ngoba wena mhlambe bongekho ngemgcibelo bese ngakwenda lokuthi umfundisi utile nabo bofakazi hawu siyaphuma certificate hawu umfundisi kalamawandla siyachamuka sowenda lo mcimbi hey bazalwane nangibani utosho ukuthi bobani nabani asebashadile hawu yebonini ngiko bese ku-interpreteka ukuthi kwaba khona kwabe ke bese kumithiswene futhi impela ngiko nje ngathi ngoba sengifika njani nje la anyways asale ngichubeka so kwaba khona abantu bathi bayabala babuka lo mhla ka-23 March ngoba even nasemndenini bakhona labanye ababese bayaphenduka yathi vele bese sikhathile sesibuka ukuthi siyakhula sisu hawu bathi bayabala njengalapha nje ukuthi Nkosi yami kwenteka angibekise nje bekwathi kwenteka noma lelo viki lelo vele kwathi hawu umfana noma bengaba khona ukuthi uphuma lebo December yebo bengabala ukuthi ngi9 months bona but basa babona wendlula January I mean December
hayi umvukeleka kumbe bathandazile ukuthi umfana ahlale bo 10 months babona edlula January babona phela February ngaloko ukuthi umuntu apho ukuthi defend nje ngikukhuluma ngoba ngifuna umuntu ongiva ngala anyways njoba nje sakhuluma lomnye ukuthi mbamba is it a must ukuthi ugcoke igown lena emhlophe so uyachaza ukuthi uzogcoka into letakudulela utayigcoka kanye ungaphinzi uyigcoka kanti ungathi ngilela nje ngesudi yakho le live leli lento abazwane babephuka ngakubamba lizinga njengoba nje ngisho sosingaba ushumayele kanjena wena ngathi lizinga linjani njani bakhumbula ke abantu ukuthi futhi asubitanga nemnikelo kwasuka thina sathatha le mali lena ukuthi njengoba nawubuka njani esihlanu ukuthi kude ama expense lapha ngisakufaka edineni nalesihlale silenda lesiswathe sikudliwa kudla kwesiswa kude kudla lesakuthenga njengoba nje nawe ungashada ngelesonto mana ukufuni lesonto bazwana badle emakhaya ungamane ubendile ke leyo bhatata nemakotapeni yalo sebusika hayi nani noma uyakhuluma isha ayifuni but sabacalela ke thina labanye bakhona basetikwenidini inzabelo izinga ngoba inzabelo izinga ibonwa ngomoya ngiko uNkulunkulu akulethe amagama lathi it is seen in heaven paid on earth kubonwa ezulwini bese uyakubhadala emhlabeni na ngibona nje mina ngibalekela sona ukuthi hawu angebi lapha kahulumeni kukhona ngikubonile ngibona ekhaya nakuthiwa ngasingena ekhaya ngibona uNkulunkulu well done mnisi so kubonwa ezulwini kubhadala emhlabeni shotha khathi sibalekela tshwala sibalekela kuhlobo kakuphinga sibalekela kwebela kahulumeni hayi ngoba imali singayiboni intombi singadiboni tshwala singaboni ukuthi hey mfundisi ngibonile man ngicela wabhalela amagama lathi it is seen in heaven paid on earth so ngaze ngasho ngathi kulukhuni-ke kuhamba nabantu abangakaboni ngoba nawuthi uhamba nabantu abangakaboni bathi akuhlupha la ndleleni ngoba atikaboni leti genge leti atikaboni so nathi kwaba kanjalo ukuthi sabona ngiko-ke ngasho ngathi nalapho nje wazi uNkulunkulu akangicocela wathi hey taphi nzisuka ngiya nje nanyalo njengoba sengishide ukuthi ngiyati kutaba khona hawu ngabe sekwende njani-ke yini bafihle yini kwende njani kanti thina sinako lokho ukuthi njengalapha nje nawubuka ngicela kubesa ngalesihlanu but kunokwendeka ngalomgcibelo lokuthi awumfundisi ekudeclaration hawu nakhona abantu bathi uphi sitombona uphi wathi lona lobeka shadisa wathi hawu yekela ndizabade bantu nakhona le program bekhona nje besithulile emndenini kwayamina ngembili ngafike ngasho ke ngathula speech emva kaloko make mtshale samnikethe umbhobho lapho kwaba mnanzi nje kuthi nasikhuluma wa-interrupt yebo mfundisi kufana nokuthi nje ngoba ngabe uthi umbuzo ngoba into lengiplana umshado uplanwa ngini kufana nokuthi nje umfundisi nginaku ngase ngizima hawu maye kuhle ke ngiko le ngikutsandzela khona ubuye la kwangani ke bambona bahleka abantu bayinhle lento yena so saqhubeka neprogram ngicela nje ukukhulumela nabo abe iprogram ivele beyiload ngingi-MC ngihambe ngihlale phansi lapha bethu bafike bakhulume nalabo bafike bashumayela kube khona ukuthi wasewambona umfulu ngi-MC emshadweni wakhe yini sinalokho ukuthi ngiko nje labanye bafike bathi hey mnezi athi wangikhombisa ukuthi umshado it's all about ukuthi lisuku lakho uyi-impact abantu wazi wasilomunye so sengiyabuka nje ingabe bekudalwani lapha kumfundisi but ngase ngiyakhumbula lo baba yena wasitshela ngelibito lakhe nokuthi I'm doing a new thing wenda abantu batsakwe ingakho nje langakhathi sicala sifike ethendeni yaqhubeka iprogram kwakwendiwe ama-discussion nangilehlele sikwenda lapha ematafuleni emva kwalokho kwaba khona bengikhommente ngicinga ukuba khona ukuthi hey atingene-ke thandaza lesihlale sikwenda singafika ethendeni ngakhanza abantu bathandaza nami ngafika ngingele ngabe ngithanda labo bebati-ke laba efike kodwa labaningi vele bokuyi-surprise kwaba khona kuyathandwaza lisuku lami sakhanasa certificate emva kwalokho nasesikhona ngabe ngidonsa i-praise and worship yaphakama yalethulu sekuthi bengihle ngibabuka laba bavele abantu bakhona ukuthi yibonile sekunje besikhulume ngemndeni but laba bese bada ngathi kanjani boba wala busweni kuthi bamangela singena emoyeni bona bahlahle emehlo ngoba hayi bantu invelensha mani basuke nje bamise ipresence yaNkulunkulu just because of that tabuya hayi emva kaloko ngaba khona bazana sishayela intandla uNkulunkulu kwaba khona pheze ngayidonsa ingoma kwabe kusukunya ngase ngiza shaya intandla ngase ngicela abani officiate ngembili iprogram besho kanjalo bese ibhale phasi emva kaloko uyeda officiate nafika wayithatha kancane wafika wathi kwabe kulelitelo wathi hayi bazana ngiyekela nayo into lengithunywe lapha ngizothuma ukuthi hey umfundisi soshadile hawu njoba sengikuchazile kwabe kuyachubeka ke neprogram ngilandzele ukuthi ke the same thing ke nawuba ukuthi
lokuphambuka lona nje lokhuluma-ko lokho ukuthi ukhanze abantu naloko silamshadweni abantu bahamba ngcunu ini ukhanzakala ukuthi uNkulunkulu ngeke ipresence yakhe ibe khona la emshadweni ngala ukuthi nawe ubuka into leti umshado kunakuya ngiko nje uthi certificate semshado akusiso saNkulunkulu kuthi nje government tobonakala ukuthi ushadile otherwise belento kude ethi certificate kunjani njani ngiko phela niyasijabula thina divorceile so wena njena uhlede kwashadi but ke ngiyakuncastela noma ke sohlede udivorce noma ke nine leni khona niyawebhana lapha ekhaya but certificate ngeke noma usathatha uthi mncwa usicabuze ngeke certificate silethe ubungcwele lo sho ukuthi wena la ngabe wathela liphepha but wangammemi uNkulunkulu anyway siyoxoxa ngaloko bazalwa bakuningi naloko lesakusho ngoba siyasuka ke sesinikethe abantu imali leyo 30 emalangeni songabala ukuthi malini ngoba abantu bebangakanani ngonje sabudget sathi ngoba vele kudla sikakuthenga ilithende lethu instrument konke sathi ke umshado 12,000 nje kuyetulu ngoba vele lokho bekungaba ukuthi lithende irent yini lokho ingobo yamakoti nako konke kudla singakubana lokuthi nje bazona bebawunikela vele ngoba vele lena laba bemindeni nabo bonke kwabanje ukuthi awu mase uyashada basithengela nje laba bakuthenga ukuthi bathenga emakhuba ekulima ini otherwise ukuthi bathathi bacontribute kudla hayi ngoba kude laba bakhona ukuthi sebavile kwaba khona ukuthi awu nayo imali nayo but nakhona basisabi kusho ukuthi hawu sicabanga sibe less than bo 2000 so ngoba vele bese nalokuthi sinathi nekutofundzisa so sasiyachaza ukuthi 10 emalangeni ushonako 10 emalangeni ushonako 10 emalangeni lo 30 emalangeni sathi naku lesicela nikuthandazele bengila kuthenini nako lesibe sikusho kwena sesihledi abantu labanye khansi bakhumbula kuzathi umfundisi washo wathi sithandazeleni man ngoba nami bengizihlalele nje wathi uNkulunkulu umnisi kunento lengeke ngiyikhuluma lesini bengi2 ngoba siyagwilisa manje ohamba evangelini ngabathi Nkosi ngabathi ngiyathuluthulisa kwaba khona ukuthi mthathe ngoba kude labangamadi noNtobeko from nje hey youth kwaba khona lo uyamthinga la vele ke ngifakazi nalabanye labakhansi bahledi but sekuthi siyacela ke nasikhona ukuthi ngabe siyabuka ukuthi vele yini nalokuthi nje kuyafika isikhathi njoba lakhona la ka YouTube khona make mtshana noma la sikhona khona bese bayabona labantu ukuthi angibekise nje bebe singathi nje sicela ukuthi kulenyanga lesitayisusa kuleli viki sithi nje asesigcwele lapha e-stadium bese siyakhuluma nje kungaba wrong nokuthi sesifuna ukuprova ini kukahle lokuthi lithi by lithi sikhokha kancane kancane lokuba khona sinayo lento ngoba exactly nje basasho ukuthi sithandazeni bazalwane ngoba sinento lambi kwethu lesifuna ukuthi uthi uNkulunkulu nje umlokho kade inyosi ngakho kade inyosi ungene ngenhloko le uyakhokha athi nine nibeke la train lamabhodo wena nakaphuma ke naye inkosi yami asageza tandla kumbe timsutile tinyosi lasandleni akabuye adle noma ke ngeke adla yena uthokotiza nje ukuthi nishothile amakhekhe onke akhokho ngimi lagcwele ematraka naye linye seyihamba yaleka lavumisa nako lesikwentako spiritual ukuthi siyanilandzela tinto sithi umtshele njengalokho nje uyakuva labanye balungisela umshado noma labanye emshadweni ababona yamfundisi isisekelo simgcobo ingakho sabenza afundzisa ukuthi there is a difference kulungisela ngesencele iwedding nemarriage khona umvu nase sita la kule wedding because nale marriage itawudlula through wedding but ikhona abantu labalungisela iwedding uthi utawuphila njani ngale after wedding ngoba kune marriage bese kuba ne wedding so iprogram yakho itasitshela ukuthi wena wedding into lephela la nasibona ukuthi kude isikhathi sekuthandaza noma ke ini bukhati khade nje sithi sibabade sibabade ini singababade ukuthi yathi uNkulunkulu wanyakada lapha manje ke besithi to lead by example futhi kutawubuyela lona indlela utawukhona athakuve lokho angiphethe ke ngoba sebavile bazalwane so nasithi ke uNkulunkulu uyangithethelela emacala ami njengoba nami ngiyabathethelela sesichazile konke lokho njengoba sesibekisile kuthi uNkulunkulu ke nakathi yekuyothandaza isiteki yekuzila 2 days yekudla incwadi yabaseGalatia usuke uNkulunkulu angithethelele lo first John ke nakathi uma sivuma ngathi lokuvuma nawe nje ngicela ukhethe ufuna kuvuma ukuthi Nkosi vele ngiyaxolisa bese ngiyanatha lotshwala ngiyathanda kubese ngento kulalana Nkosi vele yebo umkami ngeke abone but hey Nkosi nangabe lo ntombazana ngento engathi umithi noma ini yabona khathi so guilty utiva ukuthi vele uyebile le mali but nje uyathi sina kwenteke ungabonwa kahulumende noma ke vele ngilele nalomuntu noma kwentile ngibinathi lelo tshwala but nje vele bazona ngabe lesono sekulala sinjani lokuthi iBhayibheli lithi ngiso sodwa lesingekhathi tonke lenye into nokunasa tshwala it's outside the body bomfunza kahle First Corinthians
So lethe kulalana vele ethi kanjalo. So kube khona lokho ukuthi kula kuwe ukuthi uyakhetha ukuthi Nkosi ngiyavuma ngoba naso ugangile gijime kuNkulunkulu njengoba sesibekise ngababedlamini. But umfundisi umnisi utoletha ngilangene khona utoletha lokuthi bazalwane. Number 1 asingaphambuki uma nje kuthiwa amadoda bomake bamlabasha baye bawukhempa lebhunya phile awento ndawuthini bazalwane awendele mine nabe yaconza lamathithi ukuthi mfundisi athi vele ngiyabuka mina ngacala ngaphambuka iyuthi beyokhempa le babhunya ngangayi futhi ngiye ngive nje kuthiwa ngizile ngolesibili ngikinkele amaphalishi nyala mfundisi futhi ngathi ngiyamitha ngathola abantwana twins kwaba ngathi kuyangibhansela ngeke ngisho sibani. Into le practical le nanyalo futhi khona lapha lokho kanti hayi mfundisi ngisangamithi but nangabe lokho ngikhuluma uShalivalo njengabo Felix encwazini yezenzo nabo Herod ukuthi beka Shalivalo njalo John the Baptist angakhuluma lapho uShalivalo that's true ukuthi yena bakithi athi lento lena vele ilapho man ilapho ukuthi nje anyway isikhathi singeke sangivumela yebo mfundisi sengiyakubona babe lokho ukuthi lokuvuma wena nje uyavuma khathi ngiyatibuta mfundisi ukuthi njengoba usho ukuthi imoto ingigcwala more than 1.5 ngiyathatha indzawo leti kuhamba ngala ngoba nje sihamba leti indzawo letletite nalokunye ke lesingeke sikusho lokuthandaza nje ngoba siyaholola moto ekahamba holola into ezithiwa ngibekise nje ukuthi phindze futhi njengoba siphinde sahamba futhi the same routine sesihamba nebazalwane abana bebacala kubona awu naba labo Ngudzeni naba labo Sigwe naba labo Maloma naba labo Ncandweni sachamukela boMathatha naba labo Zombodze emuva sahamba nebazalwane njengoba nje lohambo lusenjalo lo nkulunkulu la sifika kaZombodze emuva ngeke ngithi bale tonke indzawo sifika kubo Nkungwini sifika kubo Ngololweni sifika kubo Hosiya sifika kubo Maloma kanjalo ngoba sifike sime kunetinto latikhuluma ngoNkulunkulu wena ke lapha nje nokwende uthole imessage yakuMaloma lokwenyuka ngidawuthi bazalwane nangabe nje bayitolo abantu bebazila kakhulu bathandaza babe setsabeni bese uNkulunkulu yakhuluma uba wathi ukuthi lo petrol nje longaka ukuthi imoto siyoyetha uNkulunkulu always into takho tatibhadalele kokucala nje lesikubhadala so ngoba mhlambe encela unyaka khona ikuzila ngathi kanjani noma mhlambe akakhona imali lokubalekela nje kuhlobonga lokubalekela kuphinga lokubalekela kuye bakahulumende uma lento uyenda usawuhlobonga. So you have paid the price. Tambulu ihlale kwakho ngoba wena you have paid the price. Ngiko ke bese kuba nemikhakha. Sonke nje sibhekile ukuthi singebi kahulumende. Sonke singahlobongi singaphingi. But bese wena ipartner naye ukuthi khona lapho ukuthi angihlobonga ngiphingi sengingena ukuthi ngiyazila ngabo lesibili ngabo lesithathu ngiyabekile. Khona lapho sengithatha imoto sengiyani. Kuwo Ncandweni. Kutaba nento uNkulunkulu lathi ayikhuluma encane nje bangasho lapho uthi uzungisita emusa ngona ungafaka igama lakho uzungisita eseneliso ube senza lefanele ngesikhathi esifanele loba ngilungise konke kwakho khona. So lenzaba lena ukuthi bazalwane vele lokuvuma ukuthi uma sivuma so nami ngiyavuma lokhu eNcandweni then ngeNkulunkulu ngiyavuma lokhu ekhempe ebhuni ngiyavuma lokhu incwadi yabaseGalatia ngiyavuma lokho kade isho asibile tibhidwe lambe sokhohliwe nangivuma lokudlala tinkaka lokushukumisa umtimba kunathi emandi nangivuma utase eNkulunkulu uyangithethelela kubo cancer ngathi umhlaba ungakuva lokho because nako lokhu reject wakho labanye bekhona hayi mali mnisi usho njani ukuthi uNkulunkulu usithethelela singakoni then ke le prayer phinze futhi bese ithi uyangithethelela tono tami yebo uyangithethelela tono tami njengoba nami ngibathethelela labane tono kimi lo sho ukuthi nami ke kanjani nangithatha umfana nami ngikhuluma naye kuze ngatomitha sesingasho njengoba naNkulunkulu enda ngala nami ngiyamthethelela uyabona nje likhaya lokhanzakala seliyabenza lo prevention is better than cure kuwe boba benje nabo make bangiva labakhansi abantu abavele babakhulise kahle khulisa umfana ngendlela abangeyakho lo mfana kufanele ukuthi bomthethelela ukuthi makusengimithi ngoba still lo mangamitha vele thina bendle ukukholwa kahle basikhuluma abantwana bekho siyabathethelela ukuze bangafika ngeke bese siyamlahla suka lapha mbuye kulo mfana sile emanzini siyahanza so the choice is yours ukuthi umfundisi uthunya ukuthi lo verse 9 wa 1 John lokuvuma sesishintshile lokuvuma asisavumi ukuthi sinasetshwala but sesivuma ngala sivume nini nje besiya ngalapha kubo 10 sahamba sachamuka kubo nsuku 2 sibuka nje umgwaqo nakhona ulapha sibakhongile siyadi lapha sesiyabonga ngoba inkhulu le project yethu ngoba kuthandazela live nokufuna live kube nokuthula nemasonto sihambe siwabona sikhuluma amagama siprofete ngo nje lihambo liseseluthe angiphethe ke bazalwane ngalako lokumcoka ngoba
angisekacethi ngalokuthi bese kugxumeka enye impilo but akunenzaba-ke. Ngila ekuthenini nje bazwane ngiyabuka nje ukuthi maye vele siphambuka ukuthi iBhayibheli likhuluma ukuthi loyo ubusisiwe loyo lesiphambuko sakhe esithethele. Sho meaning, mina nje mfundisi ngilozi nje bazwane vele ngicabanga lokuphinga nalokuhlobonga nalokweba. Le bengikusho ukuthi bazwane bagathe ukuthi nyalo nje kusondela boDisemba noma kusesengiJuni July. Ngiyakuthi nje manje mfundisi kushaya Disemba ngakamithi ngakanathi tshwala. Ngani lesicetha kunatha tshwala. Kunoko ukuthi njengoba sengishilo kucala lokwakho ukuthi wena personal angakasho umfundisi wakho noma mhlawumbe umfundisi wakho wakamdlovu noma wakaNkhambule noma wakamavimbela angakasho umfundisi Mavimbela lokuthi libandla liyazila, libandla liyokhemba eBhunya. Ngiyabhekisa wena kunalokho yokhemba eBhunya la kuwe damela thina ngibuye emsebenzini ngicela endvodeni yami ukuthi babe sitawumane sifuthumethe kudla noma nje ngiwenze kaDlamini awuDlamini lomuhle ngicela manje kudla kwangunetha ngabothela akulungile mkami ngiyakwati wena futhi nami ngikule ngikutshela abuye make ngiyayithanda le nto lena bazona nakho lokho sisita ukuthi siphile ebungcwele sihlwithu umbone maka abuya ngabo 5 bo 6 uyahulula lapha egarage 4 hours emva kwalo ngabo 10 sengikhala ufuthumeta kudla ngikho nje ngisengakhuluma nebantwana ngathi bantwana bami hadu manje singabonani nathi angitshela nje mina ukuthi umfundisi ngoba lozitha abazole nginakho ukuthi ube emsebenzini iba nengikhapu ngapho ube nengikhapu yelanga ugcinile em17 ngalesihlanu ngabomgcibelo obvious vela kwalale ngalesihlanu njengoba abazali bebavele bakwenda lokuba khona ukuthi umfundisi noma swaka lozabe kuba khona ukuthi nangifika ngewasha vele bengivama ukuphumula le bo 4 nakhona sengithi bo 8 angivukele phezulu ngidosa iBhayibheli lami naye lento ngicela sibuyele bazalwane ibuyele so uma umuntu angitshela ukuthi umfundisi wabo lesibili ngivama kwenta nako umfundisi mina ekuseni ngivana nasikhathi nako nami ngiphila ngaloko lokho sithi ngilekuthethela lelicala sono lapho ke awuphambuki uNkulunkulu uthi lesiphambuka waphambuka ukuthi wena kude ukuthi sinawupaka imoto egarage kube khona ukuthi soyicimile maka sona 3 hours nasi siyomhlola simkhanzo uyaholola ubikile endvodeni yakhe nabe indvodza la khona ngoba cishe kubalula kithi emadvodza make utawadi nakathi babe imoto masikathi ngele garage asingafika khanzi indvodza kwehle kunyembe ngikhuluma lokwenteka kimi kube khona ukuthi abebede inkinga make nebantwana ukuthi wasted nakhona kukhona ukuthi nceba babangumsindo bathi awubona ukuthi daddy mhlambe kunjani sebathi amadu unemkhulu noma ke uyakhuluma nabantu bami nibohle nesibona simo la le uma indvodza ukhanzela sikude ukuthi lishobe shothi lesikhuluma ngakho ke shothi ayidli ibhitho shothi yona iyaphambuka yona licala sono alikathi ungithethela lonke liqala sono nayo impilo nalothu ababona epulpit abasibusiso phindile simanga le nto le ngingasho ngathi iBhayibheli alisho uNkulunkulu sinikete ama-anointing there is one anointing naye isemoni lesibe sithi bugayela gogo kuthi gogo noma ugayela impuphu lapha le mpuphu yakhe mhlawumbe angenta incwancwa angenta emahewu angenta liphuthu kudliwe emasi libisi angenta liphalishe idliwe amabhontshisi angenta sithutho ini so ngeke nje athi bantu bami ningishiyele emagogo noma ligogo lapha ngipheke nesithutho awu gogo kwakho Nkosi kwakho bothatha nathi sigayela gogo sathi uma mina ngikwenda lokuthi njengoba sengishithi umfundisi incwadi yabaseGalatia ngikuthandaza kalobamba level lokube sengimgayele gogo then nakuthi awendeka le anointing yinye that's sengilami 17 ingivikele ukuthi ngingebi noma ukuthi opposite sex then nangiphuma emsebenzini sengisemgwaqweni the same anointing iyaguquka seyibamba ikhumbi singagiciki phindze nasengisuka anyways kukhona la kuma video so nawe ubuka ukuthi bese kude lokugayela gogo ngikho nje sasho khona la bema audio bekube khona la ngikhuluma nje nalabanye bothishela bathi mfundisi yakulama la ngagayela gogo ncebe Nkosi sengiyoze ngihambe emhlabeni ngigayela gogo ngiyakhola bothishela solo nayibamba ukuthi vele thine sigayela gogo sokuvile ngeke vele iBhayibheli ukuthi lithi God has given us anointings there is one anointing lebese ngaleso sikhathi ngikho la uNkulunkulu uthi I am who I am in that situation nako lokho sisikufundisa noma levikile ongasicethe njoba nje ngithi injula bucopho le nako lokudliwako lamakhaya sikufundzisa so sesishinjele ukuvuma phindze futhi kwesibili bantu abangagathi kufana nokuthi nje ungathi wena sogadze ukuthi imoto nje ingakhumuka emabreki imoto ungathi uyisevisa nini le moto phindze wena ugadze nje ngiyakuthanda lokhu Takahead ukhanzela thona sogadze nje ukuthi mina nje ngifuna mfundisi ngathi sibindi sebisibhidlikile tinso tami kodwa unathe manje ngoba lokunatha lama drinks lokunganathe emanti wena nawomile nje ubusa Coca-Cola lapho ngathi siqala bhidlika tinso
So ebenje besingathi lizulu lokuthi unemaphaphu la kahle iqiniso loti kahle sebe singathi kungena ezulwini singathi ke siphambuko asithethelele ungaphambuka unganathi emanti. So asikuthatheni ke sikubuyise ngala siyene etinkonzweni bobaba bomake bamlabasha please sonto isikole asigijimeni njengoba namhla kusonto sigijimeni bazalwane phenze nalo nguthanza ukuthi amkhatheni weliviki bomake bobaba akube khona ukuthi lumise garage lomnye kuphi I guarantee you utafika ube sibusiswe bandleni njengoba nathi kuba kanjalo noma ungibona edolobheni utaze yilobabe loyo yiba nesithundi hawu letha loni ngase ngiyakuchawula ngiyakhaga manje ke asengivetele imfihlo naye hey bengathi uNkulunkulu wazangithola kahle namhla niyathi sibazalwane ngidathi noma ngede ngakuthanda noma kunjani futhi ngeke ngathi kunjani njani ku wrong noma right yokuthi awu yathi nje inkosi uma ifika amaveni ngeke wachawule emaswati ebela mnje ngabe singichawule inkosi futhi ke bathi inkosi iyalingana noma engalula sandla kufuna ukuthi ungachawuli wena ngoba labo sekuthi bangashaya lesandla naye emswati ahleke. So ngihlale ngithi ke nathi nansi inkosi nathi iBhayibheli lithi singamakhosi anyway to cut it short kwaba naloko ukuthi kukhona la sibe sihambe khona kube khona lokho ukuthi ungathi nje ungathi wabingelelwa abantu fanele singabe emgwaqweni nje abantu bebangahayikha ngoba la motweni kukhona ukuthi ubona imoto nje iyahamba lela kukhona isikhathi ukhanza ukuthi nje vele sihamba sibatshali ngeke silifte umuntu noma nami ngimshile namake mtshali. So nalapha ke kuchawulele kuba khona ukuthi hey inkosi ngoba lokho sengishito nje kutaba khona kufanele ukuthi batshali mhlambe nje sibabona ababheka ngala sikutaba khona ukuthi le moto ngiyithinze yabo lithuna la Moses uNkulunkulu alifihla. So nathi ke lakho lesikuthandazela kuba khona ukuthi Nkosi siyacela ukuthi ligcobo lakho lifihle nathi khona la abantu vethu abakhona ukuthi nawe umfundisi manje ngimhage sinkosi cela ungendi lutho nangaba kalungi futhi nalento la sayenta sithixo ukuthi usiva singala kufana nakhanje sikokade memetelo ukuthi siye lofini siyaguphi sivama ukuthi Nkosi sicela usikhethele abantu abangibo lezi isikhathi uqhamuka iweda nje ishintshe from nowhere. Kodwa labanye bekhona simfundisana noma kumakhatha ngekalozitha lo mnye kube khona ukuthi ekhaya sokwendeke naso athi hayi phazana bese ngibikile singekalozitha uyabona uNkulunkulu uyakugcwalisa lo sitambona lo mfete noma ngabe sokuvele isimo lesiphuthumako ngiyoko ngisale ngiveta lemfihla kalozitha nako ukuthandaza komfundisi wena ungabona sithandazela umuntu amine sihaga umuntu angaphili but laba ke lokungibo lokhansi le nto lena abayendi isithixo ngoba uNkulunkulu uyadisciplinana utababona ke phindze futhi njoba Jesu noma yena Nkosi yami kungazange kwendeka bekasinakathi sithu ithi ukuthi you tell no man hawu lo muntu afika idumise lenza sineke kithi kuyendeka lokuthi abantu abakhona ukuthi hey yathi nyathele imoto yabatshali lapha noma bengikhuluma nje nomfundisi ecingweni noma ngathi hey into leyendekile manje kakhulu kuba ngiloko nje kuthi hey ngiva iBhayibheli sengiyaliva kuvuka umthandazo bese ke sokuba khona hey inkomo tami tiyadala tinkuku imfuyo emsebenzini esikoleni ngiyaphasa kuvuleke scholarship hey angisaguli donke le tinto leti because bazalwane sesingahluka njani boJoshua futhi ke thina sesimore than ngoba in the New Testament but ke inzaba be like paying the price so let's pay the price. Angiphethe ngokuthi ke bazalwane mhlawumbe nje futhi liqhubeke leclass siyabonga YouTube sesingumndeni ngicela sikwenze lesikushito ukuthi asihambise ivideo bazalwane imbudu ifuna lasesihlahleni please atikhule tinombolo ngako ngasho ngathi mina mhlambe noma abazali bafuna ukuthi kube khona ukuthi bese ngathi YouTube sicela ungaziholele sibonga nje platform yakho ngoba vele it's the same thing yokuthi nasihlabela thina siko lokuthi sifuna imali livangeli lethu akusilo lemali siyaliva iBhayibheli ukuthi likhona ufuna kube umuntu ongafuni imali nakashumela nalo ke likhona nathi ke sosicela nisibambise ukuthi nabani stoward ngiyako nje masinyane sitawukhona ukuthi sibuye bese sesiba live siyabonana nje besenda nyalo nje satesta kubona abantu abagenuine nalaba ngasinyalo bathu chubeka basitholela abantu sitobuya sithi bo ngale kwaloko muhle uNkulunkulu.